Abu Zar radhiyallahu anhu rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu kış mezgilinde, güz mezgilde, soğuk mezgilde mına жалбырактар sargayıp, butaqlarından küylüp, qurap, oşol uçurda çıkkan eken da. Anan Abu Zar radhiyallahu anhu bir gelip durup bir daraktın butağın qarmap, qarmasan ene kuylet ko. Ey Abu Zar dese, Abu Zar labbay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir silkip qoğunda, bayağınday жалбырактары qulap çıkon. Müslüman adam kaçan namaz okusa, günöler uşunday küylüp çöt, kanday mına daraktın butağından жалбырактар küylüp çıkönday degen eken. Namaz jönököy nerse emes eken. Bir rivayette Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan Peygamberimiz aytkanda, namaz eng mıktı koyulangan. Allah'ın farzlarından eng mıktısı namaz. Nafillerden eng mıktı nafil namaz. Boş vakti ötkörgöndө kayakka sarptayın degende namaz. Misal men azыр yata ança bir жарым saat boş vaktim var. Ne kılsam деп atасыз. Şu özüңүзгө, dünya ahiretиңизге eng пайдалуу нерсеге сарптайын деп атасыз. Не кылайын? 10 жыл отжимания кылып коеюнбу? Же балыкка барайынбы? Же bir партия теннис ойноп коеюнбу? Же мисал эми кандай пайдалуу? Мисал айтып атам да мен өзүмдүн тарабыман. Жок. Эң мыкты убакыт намаз экен да. Ошо убакытты, бош убакытты эң пайдалуу нерсеге өткөрө турган болсоңуз, койгуңуз келсе, намазга коюңуз дейт. Ставканы каяка коюң дейт? Namazga koyun. Şunun için elhamdülillah sebep degende namazda bir Allah'a siz cüzdanınız var, Allah'ın zikri var, Allah'ın tilavetli Kur'an var, dua var, Peygamber salavat var, rükû, secde, ilne degen keremet. Mında çetkanda bardık periştelerinin ibadatların cinağı var. Gebir perişteler rükûde, gebir perişteler secdede, kıyamet günü çeyin secdede, gebirleri kıyamet günü çeyin rükûde, gebirleri kıyamet günü çeyin kıyamda. Bu namaz jönököy nerse emes da bu. Allah'a eng süykündü bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz aytып atpayбы. Menin gözümdün kareги, yüzümdün kuvanычы deyт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kim rahat jetkirgendi kalasa namazga tursun. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарыбызды ушундай улуу белекти жердин үстүндө эле берип койбой, Алла Таалам өзүнө чакырып туруп, Мирачка көтөрүп, бардык улуу сыйлыктарды берип, убадаларды Алла Таалам сүйлөшүп, анан кайтып атканда эми жөн кайтпай мынакай көбүнчө адамдар алхамдулилlah кайтып атканда белек берет го. Я. Мынакей белек катары кылып туруп 5 убакыт намазды берген то. 50 болчу. Эми бул дайыма эле угуп жүрөсүздөр. Азайтып. Пайгамбарыбыз айтат, намаз эң мыкты коюлган нерселерден эң мыктысы ушул, эң жакшысы ушул. Ким күчүнү жетсе, көбөйткөнгө көбөйтө берсин дейт. Кандай десеңер, намазды канчалык көп окусаңыз, ошончолук окуй бериңиз. Boş vakti sırası namazdan. Bir konuk varıp kaldınız. Konuktu 1 saat kütüyoruz. 1 saat cay namazdap gele.